Dubai LALFANU Sheikha Mahra in thathum liam ta a pasal a then hnuin tunaya chanchin thar aron nei le ta Sheikha Mahra hi rapper French Montana nen tun hnai khan hun an mangdu na sa a Mahra hian sumdon na thila in mu anga a soilain mi zongzongin anin kara thil om chu an hrechiang hle anin then hnuin Sheikha Mahra hi anal chho hle a ngai zong thar nei turin ain hong hle ni in alang nimasela engwangin nge Montana kher hi athan niang le amaro chu hemi chungchanga hian thudik tak chiang taka soitur ero ala omlo thunga nakin loka thu chiang zo kan la shedonin alang Sheikha Mahra in apasal athen dan chungchang hi video masalama te kan tarlan nual to awangin kan soito lo mayanga afanu hi aman aiin kola social media lama po mutura tamin afanu tan hian nu thatak niatum ani tunhai lokhan Sheikha Mahra Dubai LALFANU hian Grammy nominated rapper French Montana le athian tlema zong chu zan lama achu puya he rapper hi aming tak chu Karim Karbouch ani zan lam hunlim tak an manga an zawai hian an phur hlea Greek restaurant changkang tak namosa zanria an ho ani anin cheidan hi anin me dun ema anin ngai sak ton hle bok an pani ba ka hian Dr. Mara Lutfi Emirates Dr. Lartak anzinga hian adel ve boka an thian ho hian hunlim tak an manga an hlim hle Sheikha Mahra hian a perfume thar ti chua Mahra wan chu an zawaya mu thei turin a pholang ani hetia hunlim tak an man nu hian atuk lea Mahra le Frenchi the agenda Dubaya mudun le ania an pani hian anin cheina an thomna rong hi ain ang ve ve a tlar masa an thua anin holo hle ti chu chiang takin a mu thei zanan chu dun na khan an pani hian ain po zual tir hle bok hemi ma lok kara khan namosa hun an long mangdun le to boka restaurant na an chol dun ba ka kamel chunga te an chuang bok ane amaro chu hunlim tak mangin inhim nai viewin langma se an pani inkar in zom na hi mitam takin an ngai vena thian chau nge nia chu ai thuk zok chu niyang ti chu mitam tak ngai ven ani hetianga boruak asan chau tak ema wang hian Sheikha Mahra hian social media lama thil khendan soifia atumta ani evena hun an manna thalak a posta a captiona sumdon na thila in mu khomna Sheikha Mahra French Montana le Miss UAE Namos Dubaya tin aziak ani nimasela he caption hi fans den chuan lamani an ringtlat thong fans ta chu hemi chungchang a hian an phur hlea hei ai ril zo khi a an ringa thu thar lo chuale hun tur chu ngak lel takin an thlir reng ani in chenna wanga ril run na taka nuin Sheikha Mahra hian hunlim tak atong le ta a French Montana nen hian anin milkhop mai hunin anin kar chungchang dik tak khi alaron ti chiang don ani tunatan ri chuan an pani inkar chungchang hi inrin siak mai lo chu ti thei dang aum ri lo ani French Montana hi Morocco wa apianga Sheikha Mahra thilo ton to ang deu hi anuna alo tong ve to ani Morocco wa Islam hi sakho lian ber ania chu wangin anuna po poimo na lian deu anei bok kumsom pathum mi ani in USA Montana hi ain sona alo chuana bul ero a thei hil ngai lo interview na Ramadan poimo zia chungchang a soi thin fowa Islamic dan angai poimo zia chu a chiang hle ani kumsan hi som pakwa khan Montana hian
album cover a release a bulvela hian Muslim meichiaten an hual vela alo chuana bul hei hian ati chiang hle kumsan hi somni khan Instagram ala tan thu post bok kumni chungzet damdoina thi trepin awma heti hunchia hian arin na chu an sa khulama a hoita a hei wang hian mitam takin Friends Montana hian Muslim dan azo chhoti an reta a hei hi Sheikha Mahra chungte tan chuan poimo tak ani kumsang hi som khan hip hop lama alu chowa kumsang hi som pathum khan ain't worried about nothing chuan khovel pum huap mel hriat aron hlo chho ani artist lar tak tak Drake Lil Wayne le Sway Lee te azai pui wang hian din mun sang taka adin chho pha le zual abik takin kumsang hi som pahnia chart to pa lang unforgettable khan music industry ya sang taka award chho ani Montana hi Grammy nominee ya alang phaka athorim em awang hian hriat a hlo le bok Montana hausak zong hi dollar makta doi somni pani vel ania nima sela marai te chung ko hausak zong ne na khai khin chuan nep tak ani Sheikha Mahra pa hi a hausak zong chu dollar billion som panga vel dai ani hetiang hi adin mun ani chungin Sheikha Mahra hian Friends Montana hi angai na view ni in alang thunga mangai na hi hausak na zongin ate lo ani ange Sheikha Mahra hian apasal hlui laka hian amal lo ani ti lantira tu ni in alanga nun nuam tak mitam takin an OMM chu amang le mek to ani Emirates dana chuan waiting period an ti hi azo fel hun chuan Sheikha Mahra hian pasal anei le theidona he hun hi ida tia hriatani he period hi Islamic tradition a chuan apoimo MMA an pasal masa telaka an rai lo ti nem nge na hun ani ida hian thlathum chunga oa a case azerin ida hun lai hian meichia hi an rai ani chuan a hun chung hi an pot sei le thin bok ida hun hi an zo to chuan Sheikha Mahra hian ko pui thar tur azong theidon ani amaro chu lalchung kwan ni angin a thlan tur hi mipa ngai chunglam tur ani ti a chengsa Sheikha Mahra nei tu tur tan chuan Islamic dan ngai puimo tak mi ani turbaka lalchung ko mi si azira in siamram thiam mi tak ani angai don bokang Friends Montana nen hian lowin nei don ta se Montana hian lalchung ko dan sang te hi azom ve angai dona chu tuna changa amabak anisa ani ole khati zong kha tuntum video wa kan tarlan thei chunia Sheikha Mahra le Friends Montana hi anikara hianin thil engemo omve in eringem ingai than comment lama mino shetir ve donia video dot le kanin mule theu donia